O my Ghana for to sanfo kendo for reata ne Ghana for nyina di nkomo ne nyina eyo my Ghana say yesika botina ye woda ho se bond ne bi no aban de ne wo hwe so de kodi nsisem wo na akopesika buma ba o mai mu no de abewuro my Ghana say de yesika semasi agija na tumi agina ne nan so e ka de brofum se domestic debt exchange program no na eno na swafo yi kire se wo motutu ahyeda na de da ye atwato wo se de wotu hyeda no aba bewie na eho akohia so church mu my Ghana fo hunu emfasode ye wo se adwumadi a wo kodi mu ne nsem bi Adom Kasee afa Oswafo Ken oforiata ene omanfo edinkomo enra anwumre anensem a wodi to dwa ene se domestic debt exchange program aban edeba no ebeboa pa ama oman sikasem agina yie na afen so de enko yie bia no wahwe no de atoto yie e wo oman sikasem emu Nisenti bondholders ya wo mpese wotwe won ho efri domestic debt exchange program no mu nyina no wonyan no mfa won ho enhyem sebeya obetimi akọ International Monetary Fund asomdwe mu na afei emo a wokopa efri won wo no wonsa aka ochimu se de aban eye no akoye se boa me na memo so boa aban ya aban so beboa ama sikasem no etimi akoyie. Our remarkable progress with the ongoing International Monetary Fund program is a significant boost to our recovery efforts. Continuous progress will further steer us away from the slippery precipice we recently faced. Therefore, the momentum must be sustained. Considering the importance of a sustained economic recovery backed by an improved IMF program in the first quarter 2023, it is crucial for groups and individuals to consider the merit of the enhanced DDEP as well as the need for economic stability, and sign up by tomorrow to make it a successful one. Let every Ghanaian be encouraged that the DDEP will bring us to a place of stability, economic recovery, and transformational growth. But we must do this together. Let us all speak one language, Boame, Namimboao, and we shall then prevail and recover all. O my Ghana for to sanfo akase wienti yenko Roberta City ho wono woye obi a eye bondi wo bi emeche wogina nkwankra efamu de no ne ehwe sage bia no se de ne masi eko Roberta ma hen ya enia enanso ya da foforo yeje wo so ya san ya ba ho biem na no ade yedi nkomo na wo ka se nkomo twetwe nse da nko so wa ban ne ankwankra ntem anya bia afi de o mafremo ene mo sigina ye meda sepa Enintino abaino freye na ofreye no o mayesi atiese ankra ye bonsa ye kita no the time no duwa obetia amaye obetia coupons no so amaye enti enye osakra se eye se bondholders ye beka debt exchange no enti I oni ye kasa na say e na okai na wakane sa na nyebia wankasa no ye wakoma pese wo de ba akwa kan ban de yi ho da bi enti se nya mekae no o ma ye tiasie se ampa eniama mu aye den na so no se ni odin kan kan se on fa nsanshe ankra ye botomu emfa entia anaso se emfa yenka debt exchange no ho no sisi ano ogina so na obe pese obe hye mbose ye coupon no e mature ni ye bond no so mature obetia eni ntino ye nimi se ye ngina so ane se on fire enka ho on fire entutre ya ye kon bindende se or the enka debt exchange you because the entire kra se ebe sin that still what say or pese or dig nkofo kakra anaso se opese o shem kofo kakra se still a yen count because we didn't can share about that be onwa evu se ampa e de or how ebeba entino on fire en count ni enhwe my Ghana for to sanfo akoye amonyoni se koba se ne wona maka ne boko na wochina bi no muhu saa se wo ye atwa kontomo afo motikwadi abewura manu mu a saa bre na mo be na mbotuo okay ntino ye pese Ghana fo nyina etie ye mpese ebekoko du ho eye endre yai ye papa no ne ye ma menum na omukọ ahomgie omukọ ne ho enda so ense omo ho omo so omo be koso akwa kopem se obeba no wadie na maka se da bi ye nka ho Lilia,
se obi papa obi maame waye adwuma asisi owa ahuje na ne obedi ayedin na wo se wo de saa nipa no ka ho asebi na se akoma ani eyemu eni ntin ye gina saa we ya so ka ze ye mpese ye beye bibia enye na ye hwe so se enkodu ho eni ntin no so ohwe na otimi se obi yi saa papa no ne maame fuo ya sebio o ma ba fi o ntimi nye dwumaden enhwe o ho eni ye no ma ye wo fi a ye sika kakra ye dia akoto bank se enu na ye behwe so ne ye didi na ye di atua fees no on ka se on tua nti we ye Ghana man ba na wutie mi na we ye ankrankra bond holder Emma obia embo wuhu emma ni omo kano enforce na wo mfa wonsa enkotim sa akra no ase esanse baby bebre wo hono ma obetimi ahwe na wetimi di ama program ye akoye ye kase omo hwe no omo ntache sa baby no no omo timi ma program no koye na Ghana fo nyina ye ho ntoye na deadline na ye nhwe wo mo nso ede wonsa asase dada no o ye nhyehyɛ ye yo ma free ma no mo de o ma committee awie mudi sa ehwo ne nkomo nti no ebinom de omonsa kwɔhyɛ asie because na ehu ahwɛ omo ehu aka omo wo staffo no ana wo sa nipa no utimi call back to bank ho ekɔ cancel dabi na ehu na ehwɛ mi mu because ahwɛtie no untia na wontia sie na wo nim ne ebekɔ so because ma wuti ase 15 years one for one kwehye mu a usika no wahwere sika no eni na ma ne ba sa ntu wo ho kwan so ko banko ekoje sa nkrata no na wutwem esanse wo yen nipa ne de yen individuals ne de sister eni kwan se wo tu eni kra ehwe yen hwe kwa wo fa so a ema oman no ba sa pempensi hwe akwan no so na je oman no na mom enko ankrankra ne nkukrafo ne embrewa kotokuo mu enko yi sika se wo de sevi oman ne dabida ene de entime mba no sa na chese ankrankra na munya mfa mo nsansa se de na deadline no pressure bi ani mo so mo aka mo asem wasi se wo pa o mfa wo ho nkohyase sa na one mo kama ne siye me pa try sa na wa kan tin Ghana fo nyina fi pete obi na so na odi na eni to say na abaina kan enti se oba no sanso betisa na adwin se yenya sebio ya hwere ne de ya ye adwumaden de sika koto a ye de hwe ye ho no mintie bio ma pa Ghana fo nyina ehu se sebi wan kan no kre ana we ndi na asem so yada se ebo opunu ma wie ya woje yen so Roberta